بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم اتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. راستیا خودی منو فسیح خوجه سالا نوت و ششاده هم ناس کر تابی وی چاخه 25 سالی گنج کی خوشک به ادب به اخلاق جامر نکو ایران سرمزلیوینه gerçekten جی سوناوی الحمدلله بلی بو به میرانتی دائما به ادب و حیا اجازه ورم سر مثلا فسیح خوجه مگود سالا نوت و ششاده مه هم ناس کر هی عمره 25 سال سوی کی تنه هیه öğretmen biye devş öğretmeniya xuberdaya ticareta bavi hebu devş ticareta bavi xuberdaya hatta askarım bejmiş dev herkesi berdaya idi genç ki visa 25 sali öğretmen tamami imkana idil peşiyayı ve bune vaka Kore xalke eğer bixwazej dünya xora bişxule belki İro Milli Eğitim Müdüriyye gelek ilabu yadat bakanlığı ede göreve kaymazın hebu devş tamamı bir işi berdaya liser derde Müslümana dertli و اشترى بيجم بأخلاق بأدب بتمامي إمكان خواج في إشيرة سفربر بيا حتى كاورا خورتكي كنو بزوجة 25 سالي هي سبيكي تنبه بمهانة چمالا خواه زاروكي خواه نبينه بيركا خواه نبينه ديو باوي خواه نبينه اشترى بيجم عشيرة خواه نبينه يادا ورحاصل مملكتي خواه نبينه وکا کمگو وکا قبکه کا کل سر چوچکی خود چواد خوازه محافظه بکه جکوچکا و عفه درسن شتاجیا و جروویا او جیل سر درده و امته پیشی ده دورا جیل سر درده مسلمانا ده امر جماعتا مسلمانا ده واسر مسلمانا ده بردله خوده و کذبا خوده و عقل خوده و محافظت کرد وردد چو وردد هات گره اف نسلا کل دومته خورته ما قیزه ما بوکه ما قیمته وارو جازان بن که و جماعت چی انسان جناوا و توپلمه درخست یتشترمیش کر آنی و داره اوا انسان آجی مال خواه جان خواه چی امکانه واهبون دانه بره حتی به تنه جی نسکنی یعنی زمانی که امهاتنا گرتن دوار روزه تنگ ده فدکاریا وی کری خود تعالی حتانی سونه لنگه متوا ثابت کر و هاته ویدره یعنی فسیح خوجه حقیقتا تشتی که ام به هفرمان تشتی که موی دید تشتی که از بو مشاهده مسئله ده آل ادبا خوده حیا خوده ایمانا خوده تربیه خوده جسارتا خوده و چقال سر دردی وی ملتی جی به درد بو جبونا و انسانا یعنی ظلم انسانا پیشی دورا جی جوا فعلی پیس خلاص ببن وگرن اسلامه
o ümmeta İslam'ı vahdet olarak kul keleka hevruni dini Xuda be avakirin hakikaten emjbona Xuda li dünya ve ahirete tevjera şahidin Xuda Teala meji evqa درياواده لنگه ما ثابت که ام هر چار گاوا به هر بونجار ناجل مت قومی چار خورش پره مکین بونایا خوارن کا مکین بونا دچوه چاخش د پویا باوی خویا پنیر تنکه پنیر تانی لفقیر و فقارات تشته کو دستی بگیشتا ادجی ملهب و دنه بلاد کرمت خوار yani hatani gepeknan hebu mebhevre özellikle ev navamede idare daha ev kujbur hatire bavivi merik ve fedakariye jikir ve sonra ömre xwede jî gerek de gözaltıya dedibe gerek hapse dedibe gerek dervaya hapse dedibe hakikaten jbo ve cemaate ujbu va Müslümana ujbu ümmeta İslam'ı ujbu insanlığı eşahidim jbu xwede ve ez bawerim gelek ajwecî êku dîtine û şahidin bir insani göreva xwe kir göreva xwe ser vê rêya hanêkayî qedan Rabbul Alemin wî di cenneta xwe xe Rabbul Alemin sona me jî bi xêr û selamet ve bi şehadet olarak sona me ser rêya dînê xwe bîne li vê welatê hanêkayî gava ev camia tune bûna û ev serê 30 sal 40 salî insanê weka Fesîh Hoca divî memleketî de nehatana yani çêkirin û eştera bêjim yetiştirmişkirin ew ê ev memleket îro destê komûnîsta bûna destê bêûjdana de bûna destê bêîmana de bûna ve divî hawaya hanêkayî de ne aîla me ji piyadma ne malê me ji piyadma ne canê me ji piyadma ne nesla me selametê dî ji bo vî hawayî baxsus خورته کتین نسلا کته گره هایواج وی امانتی هبه اگر وی امانتی خوشکل نرین روش کی تک هبه ناف دستو پیا حقیقتا او روش قیامت آوائه yani مرین جوار چهترج ساغبونا و tabi hatani emji sağbın em şxora jidben haşa neş genca tanere hadi patlı ve sabah senin yüzün.